Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwese mukurikira ibiganiro byacu kuri Rwanda News Update. U Rwanda na Kongo bigiye guhurira mu mishyikirano muri Angola. Perezida Museveni yihanangirije umuhungu we kudashyira kuri Twitter ibijyanye n'umutekano w'igihugu. Bitarenze umwaka wa 2024 nzaba natashye iwacu mu Rwanda. Uyu ninde aje gukora iki? Mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo umugore yicanwe n'abana be babiri, umwe yari afite imyaka 3. Naho Depite Barikana yavuze ko umurenge wa Nyamirambo ari nyakatsi. Reka ya makuru nandi yose twabakusanyirije tuyabagizeho mu kanya. U Rwanda na Kongo bigiye guhurira mu mishyikirano muri Angola. Umuryango w'abibumbye wemeje ko intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigiye guhurira i Rwanda muri Angola mu biganiro bigamije guhosha umwuka mubi uvugwa hagati y'ibi bihugu byombi. No mwuka ushingiye ku birego leta ya Kongo ishinja u Rwanda ko rufasha umutwe wa M23 mu gihe rushinja icyo gihugu gukorana n'umutwe wa FDLR, ndetse ingabo za Kongo zikaba ziherutse kurasa ku Rwanda ibisasu bitandukanye byasanye inzu bikanakomeretsa abantu. Umuyobozi w'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro muri Kongo MONUSCO Bintou Keita kuri wa gatatu yari imbere y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano haganirwa ku bibazo by'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bintou Keita yavuze ko ibyo bibazo by'umwihariko bijyanye no kubura imirwano kwa M23 bishobora gusubiza inyuma intambwe zari zimaze kugerwaho hiyishwa kuya mu mutekano muri Kongo n'akarere kose. Yakomeje agira ati, bityo ndasaba Repubulika ya Kongo n'u Rwanda kwifashisha inama igiye guhuzwa na Perezida Joao Lourenço i Rwanda muri Angola nk'umwanya wo gukemura ibyo batumvikanaho binyuze mu biganiro. Hagati aho ni ngombwa ko ibihugu byombi bikomeza gukoresha inzira zashyizweho mu karere nk'uburyo bwo kugenzura ibibera ku mipaka mu gukemura ibyo batumvikanaho kandi bashingiye ku bimenyetso bifatika. Ntabwo umunsi nyirizina ibi biganiro bizaberaho uratangazwa. Mu kanama gashinzwe umutekano ibihugu byinshi byagaragaje ko bishyigikiye ubu buryo bw'ibiganiro. Ambasaderi w'Ubufaransa mu muryango w'abibumbye Nicolas Derivière yashyigikiye ko iki kibazo cy'umutekano muke muri Kongo gikomeza gukurikiranwa mu buryo bw'akarere binyuze mu biganiro bya Nairobi. Yamaganye ibitero bishya bya M23 ku ngabo za leta na MONUSCO kimwe n'ibyindi mitwe irimo Codeco, ADF ndetse na FDLR. Yakomeje agira ati, Ubufaransa buzakomeza gushyigikira ko habaho ibiganiro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda binyuze mu buryo busanzweho ndetse n'inzira za diplomasi. Ndanagaruka ku buhuza bwatangijwe na Perezida wa Repubulika ya Angola ku bufatanye n'ubumwe bwa Afurika. Ambasaderi wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Richard Mills we yasabye imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Repubulika ya Kongo guhagarika ibikorwa byayo igashyira intwaro hasi iyo mu gihugu igafashwa gusubira mu buzima busanzwe naho ikomoka mu mahanga igasubira iwabo. Yakomeje agira ati, turasaba Repubulika ya Kongo n'u Rwanda gukomeza intambwe nziza zigamije guhosha umwuka mubi. Dushyigikiye ibiganiro bya Nairobi n'uruhare rwo ku rwego rwo hejuru rwa ba perezida ba Kenya na Angola kuri iki kibazo. Turifuza gukoresha uyu mwanya mu gushimangira ko buri gihugu kigomba kubaha teritwari y'ikindi cy'abaturanyi. Yanagarutse ku magambo y'u Rwanda yuko muri ibi bibazo MONUSCO irimo gukorera ku ruhande rumwe na FDLR ndetse na FARDC ngo bishobora gutumiza ingabo zibasirwa. Yakomeje agira ati, leta ya Kongo ifite inshingano z'ibanze zo kurinda abaturage bayo kandi Amerika yiteguye gutanga umusanzu wayo mu bufatanye na Kongo by'umwihariko muri ibi bihe bikomeye. Ndasaba abayobozi ba Afurika y'Iburasirazuba gukoresha uburyo bushingiye ku biganiro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimangira ko kohereza izindi ngabo mu burasirazuba bwa Kongo bigomba gukorwa mu buryo buhuriweho na MONUSCO kandi bigakorwa hakurikijwe ibyemeranyijweho n'impande zombi n'amategeko mpuzamahanga harimo n'itegeko mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu. Bigomba kandi ngo kujyana n'imyanzuro y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano mu bijyanye n'ibihano byashyiriweho Kongo kohereza izo ngabo bikamenyeshwa aka kanama mbere y'uko zoherezwa. Yakomeza agira ati, ndasaba Kongo, u Rwanda n'ibihugu bya EAC guhosha umwuka mubi bigafatanya gushaka igisubizo kirambye ku bugizi bwa nabi n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Intumwa yungirije y'Ubwongereza mu muryango w'abibumbye James Kariuki we yavuze ko ibyago by'uko hashobora kuba intambara y'akarere biri hejuru kurusha ikindi gihe. Yakomeje avuga ati, hakenewe guhoshwa umwuka mubi ku mpande zombi kandi hakubaho ubusugire bwa buri gihugu. Guhosha umwuka mubi kandi bigomba kugendana no kurwanya imvugo z'urwango cyangwa gushaka gushora abantu muri ibyo bikorwa. Yashimye ibiganiro birimo kugirwamo uruhare na Perezida Kenyatta ndetse na Lourenço avuga ko Ubwongereza bubishyigikiye. Yashimangiye ko mu gukemura ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo abona igisubizo kiri mu biganiro n'inzira za diplomasi kurusha imbaraga za gisirikare. Yanasabye leta ya Kongo ko muri ibi bikwiye gukuramo ibihe bidasanzwe yashyizeho mu ntara za Ituri na Kivu y'Amajyaruguru hagasubizwaho ubuyobozi bwa gisivile bwasimbujwe bwa gisirikare. Perezida Museveni yihanangirije umuhungu we kudashyira kuri Twitter ibijyanye n'umutekano w'igihugu. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yasabye umuhungu we akaba n'umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba kudashyira kuri Twitter amakuru y'umutekano n'andi yose adakwiye kujya ku karubanda. Lieutenant General Muhoozi numwe mu bantu bamenyerewe cyane mu gukoresha Twitter muri Uganda aho afite abamukurikira barenga 560. Gusa abantu benshi barimo na se bagiye bamunenga uburyo akoresha uru rubuga
atanga amakuru rimwe na rimwe atarakwiye kujya ku karubanda. Urugero ni muri Mata 2022 ubwo Muhoozi yari mu birori byo kwizihiza isabukuru ye, yari yatumiyemo abantu batandukanye barimo Perezida Kagame. Perezida Museveni wari muri ibi birori yavuze ko nubwo Muhoozi ashyira kuri Twitter ibintu akunda ariko akwiye kwigengesera. Icyo gihe Museveni yagize ati, navuga ko hari ikintu cyiza ku butumwa ashyira kuri Twitter kuko ashyiraho ibintu afitiye urukundo, yaba ibi cyangwa biriya. Ariko ikibazo nuko rimwe na rimwe udakwiye gushyira hanze ibintu ukunda, gerageza gukosora ibijyanye n'ubutumwa ushyira kuri Twitter ndetse n'ibiba bibugize. Amakuru dukesha Daily Monitor avuga ko ibijyanye n'ingingo y'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga mu gisirikare cya Uganda iri mu byagarutsweho mu kiganiro Perezida Museveni yagiranye n'inzego z'umutekano n'iz'ubutasi muri iyi minsi. Museveni ngo yavuze ko atari bibi gukoresha imbuga nkoranyambaga, ariko asaba Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba n'abandi basirikare bakuru ba UPDF kuzikoresha bavuga iby'umupira, ibibazo bya politike, uburezi n'ibindi bireba urubyiruko, bakirinda kuzishyiraho ibibazo bireba umutekano w'igihugu. Bimwe mu bishimangirwa n'abatari bake bavuga ko Muhoozi hari igihe akoresha Twitter nabi, ashyiraho ubutumwa budakwiye kunyuzwa kuri uru rubuga. Urugero ni nkaho muri Gashyantare 2022 yanditse kuri uru rubuga avuga ko yasezeye mu gisirikare cya Uganda. Amakuru yizewe avuga ko ibi byarakaje cyane Perezida Museveni, amubaza uburyo atangaza ibintu nk'ibi ku mbuga nkoranyambaga. Ibi kandi byarangiye umugabo adashyize iki gitekerezo cyo gusezera mu bikorwa. Lieutenant General Muhoozi kandi yagiye akoresha Twitter mu kugaragaza uruhande ahagazeho kuri politike y'isi. Urugero ni nkaho yigeze gutangaza ko ashyigikiye Misiri ubwo yari ishyamiranye na Ethiopia mu mikoreshereze y'amazi y'uruzi rwa Nili. Ibi yongeye kubikora mu ntambara yo muri Ukraine aho yavuze ko ashyigikiye Uburusiya. Hari n'igihe Muhoozi akoresha Twitter atanga amakuru y'urugamba UPDF iri kurwana na Congo ndetse no muri Karamoja ahari ikibazo gikomeye cy'ubujura bw'amatungo. Bitarenze umwaka wa 2024 nzaba natashye iwacu mu Rwanda. Ibi byagarutsweho na Dr. Jean-Marie Vianney Minani washinze umutwe wa politiki FPP utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Dr. Jean-Marie Vianney Minani ubarizwa mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yatangaje ko agiye gutaha mu Rwanda. Abicishije ku rukuta rwe rwa Facebook yagize ati, nkunda u Rwanda, umwaka wa 2024 nzasura u Rwanda, ni iwacu ndahakunda. Dr. Minani Jean-Marie Vianney yakunze kunenga ibitagenda neza mu Rwanda ndetse mu mwaka wa 2006 yashinze ishyaka ryitwa FPP Isangano. Dr. Minani yagize uruhare rukomeye mu ishingwa ry'igisirikare cyiswe FPP abajyarugamba kiyobowe na General Dan Kanane Simplice gifite ibirindira hitwa Busesa muri groupement ya Binza territoire ya Rucuru. Uyu mutwe wa Dr. Minani impuguke za Loni zerutse kuwushinja ibikorwa byo gufata abagore ku ngufu, ubusahuzi ndetse n'ubwicanyi ndengakamere. Depite Barikana yavuze ko umurenge wa Nyamirambo ari nyakatsi. Ubwo yari mu nteko rusange y'umujyi wa Kigali yateranye kwa 29 Kamena 2022, umudepite mu nteko ishinga amategeko Barikana Eugene yavuze ko muri rusange asanga hari ibikwiye guhinduka cyane mu bijyanye n'inyubako z'imirenge zitangirwamo serivisi, aho nk'ibiro by'umurenge wa Nyamirambo yavuze ko ari nyakatsi. Ibi yabigarutseho ubwo umujyi wa Kigali wagaragazaga ibyo wagezeho mu mwaka w'ingengo y'imari ya 2021-2022 ndetse no kugaragaza ibizakorwa mu mwaka w'ingengo y'imari 2022-2023. Depite Jeanne Barikana yagarutse ku nyubako zikoreramo imirenge zitajyanye n'igihe. Yavuze kandi ko ari ikibazo asanga kigira ingaruka kuri serivisi zihabwa umuturage. Aha yagize ati, hari ikibazo cy'ubushobozi imirenge yubatse. Ni ikibazo iyo ugiye ku murenge wa Nyamirambo ukareba ukuntu abakozi bicaye. Usanga hari umukozi wicaranye n'ibitiyo n'ijerekani, ukibaza ukuntu iyo serivisi izagenda neza. Ugiye ku murenge wa Nyamirambo ubona ko ari nyakatsi, wajya mu murenge wa Gikondo ugasanga ntabwo ugendanye n'igihe tugezemo. Abitabiriye inteko rusange y'umujyi wa Kigali kandi bagaragaje ko hari ibikwiye gushyirwamo imbaraga birimo kugeza amazi meza ku baturage b'imirenge yose y'umujyi wa Kigali, kunoza serivisi z'imitangire y'ibyangombwa by'ubutaka ndetse no kwita ku kibazo cy'abana b'inzererezi. Reka aya makuru tuyasoreze mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo. Aha mu karere ka Rulindo umugore yicanwe n'abana be babiri, umwe akaba yari afite imyaka 3. Mu murenge wa Rukozo mu karere ka Rulindo abaturage basanze imirambo y'umugore w'imyaka 27 n'abana be babiri ndetse n'ishoka ibari iruhande, bikaba bikekwa ko bishwe n'umugabo wari warinjiye uyu mugore amuziza kumufuhira. Abaturanyi ba Nyakwigendera witwa Musengimana Godelive warutuye mu mudugudu wa Gakobo mu kagari ka Mberuka mu murenge wa Rukozo mu karere ka Rulindo batangaje ko uyu mubyeyi n'abana be baherukaga kubabona kwa gatanu w'icyumweru gishize. Umwe mu baturanyi ba Nyakwigendera avuze ko yumvise ingurube ye isa n'itaka nk'iyishwe n'inzara, ayishyira ubwatsi asanga inzu ikinguye, arebyemo imbere ahita abona imirambo uwo umugore n'iy'abana be babiri ndetse hagati yabo hari ishoka. Uyu muturage yagize ati, nasanze hakinguye mpamagaye mu runyikiriza, niko guhagarara ku mbuga ndebye mu nzu mbona hagaramyemo umuntu, niko gusubira inyuma ngenda ndira. Yahise ajya kumenyesha abandi baturage nabo bahita bitabaza inzego z'ubuyobozi zihutira kuhagera zisangana uyu mubyeyi n'abana be bapfuye. Aba baturage bavuga ko bashenguwe n'ubuvugizi bwa nabi bwakorewe abaturanyi babo, by'umwihariko aba bana bari bakiri bato. Bavuga ko uyu Nyakwigendera yari asanzwe afite umugabo babanaga mbere akaza kujya gushakishiriza imibereho mu mujyi wa Kigali, akaza kwinjirwa n'undi mugabo wamufuhiraga cyane. Nanone kandi umugabo w'isezerano w'uyu mugore nawe ngo yaraherutse kumusaba kumusinyira ngo agurishe umurima ariko amubera ibamba. Abaturage bavuga ko ubugizi bwa nabi muri aka gace buri gufata indi ntera, basaba ko abishyuye umugore n'abana be bakwiye guhanwa by'intangarugero.